मरुब पाव हौजी सेमगलिबा फूड पार्क अहुम असि थबक हरप मतमदा मणिपुरी इकोनॉमी दा अहोंबा अमा लाकलगने हाइना मिनिस्टर गोविंदास कोंथौजमना हाइख्रे Kumsari Miang Pabiri Smutaram Oksari Mapung Pausing Manipur da hauji semgat sagat pagi thabak chatha ribat nilakuthi food park Thawal district ki Kurau Popi amadi Bisnupur district ki Tera uraki mafam ahum asi sabaloiduna thabak harapa matamda Manipuri sel thumgi firam da achauba ahum ba ama purapa ngamlagani haina Commerce and Industry Minister Govindas Konthaujamna haikre Department of Commerce and Industry Manipur amadi EPEDA Ministry of Commerce and Industry Government of India na punna sindana chimorong dalaiba Hotel Grande da pangtopan mamuga outreach program on export promotion of agricultural and processed food product ke haudopagi tharamda wafabasi mahan phondokibani tharamnati da EPEDA ki General Manager SS Nair Commerce and Industry ki Commissioner VK Dewangan amadi Director B John Latin Huma Susal Yake Govindas makha taraduna Manipur da su haukiba matam khara asida EPEDA gi mi makha da project ya pakatuna agriculture amadi horticulture yauna tonga ba lam singda entrepreneurs singna thabak paikhatpa hore state asida su organic farming chathabagi thabak tharam sing paikharaba thawang toba hore habawa from fondoke I am very happy to note that the Ministry of Food Processing Industries has already notified all these industrial states Thawal, Bishnupur, all these industrial states as designated food park or agro processing zone. This will enable the entrepreneurs to avail concessional interest from interest on loan from NABARD for setting up of agriculture and food processing unit in the notified location. As Reserve Bank of India has created a separate food processing fund of rupees 2,000 crore under the disposal of NABARD to promote food processing industries in the country. Yum saba natraga wal kabda lam khopchin da yaro kadagi lekai da drain lesilak tabana kusemgi ichawi awabat patana mayunare Wangkai Kendri Manung Chanda Wat Number Kumathoi Nomai Bung Chapam Lerak Asi Mari Denavasina Matam Kayagi Mamang Dagi Yang Shindana Lakana Nomonomogi Pibam Soxilali Lambia Sidala River Port Hall Kaya Asina Madam Oidina Miam Nagari Tobada Accident Tone of Madam Ama Oirali Lambia Sigi Iam the Latin Tina later non Kazital Chuba Matanda Ising Tumzile Atoba Matanda local MLA Mayang Changwina Malandam Adongi Prazasina Fundoli Abaramba lamlongda hauzi traffic island ama sarana bagi tawthokna thamliba mafam asida ngase yopung ohumlom taba matamda activa ama tasimbadagi accident thokre thawdoduda aso opandi yaukhide Englisani taramanga tararuki oina youth award pinabagi damak Thawal district ki manungda leiba masagi chahi taramanga dagi kuntra manga pau pi manungda leiba samaj ki seva toriba lanai mioi amadi voluntary organizations in the youth award pinabagi damak district youth affairs and sports officer Thawal na August ki tang taruk pau pi manungda darkas tarakna ba kangalakli Minuthong ke Krupat Part 2 की जगह सिंधा के Krupat Minuthong Development Committee की volunteers सिंह अमरी committee की women wing गलोइने ना ड्रग चेताबदा ड्रग चाबा मसुंग योंबा मियो अमा number 4 पीस कुन अमरी सेरेंस खर गलोइने ना फागले हरी फागले बपोलम सिंह मई थातनो मांगन क्रे के Krupat की जगह दा मखल अमते की निसा चाबा योंबा यारोई हरी Imphal West के खुंबोंगदा मणिपुर स्टेट पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी ना प्रीपेड के सिस्टम चना हंगने हाइना मई थदतुना थंबदगी प्रजा सिंह चावनो खुदोंग चादबा मायोकना हले हाइना इम्फाल वेस्ट स्टूडेंट क्लब ना थाद्रोक चेरोल अमना खंगलरी अथुब मतंदा मको थोंबा ऑफिशियल्स सिंह बियंग चंगविदना प्रीपेड की मीटर अमदी वायर तिंगबा लोशिलगा मई गानहंद्रबदी खुंजा सिंह लोकलपा थबकी अफफतगी दायता मरी लेनबा एई अमदी एसओ सिंह ना पुगदबनी हारी पावु मैथन अतिम ब्रेक अमता India की अहानबा नेशनल अवार्ड दी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने पीबा सिल्वर ड्यू मखल सुन लेजरे हाफ लीटर 750 ml 1 लीटर 2 लीटर 5 लीटर एंड 20 लीटर जार एज एन डिस्ट्रीब्यूटर अमदी अकुपमरोल लोकताक इंडस्ट्री इंडस्ट्रियल स्टेट ताकियल दा कांटेक्ट तोबियो
अपन फिटनेस सेंटर ने सिंजब मणिपुर की क्वालिटी चौबो केस प्राइस ओरिबा 6 स्टेट लेवल ट्रांसफॉर्मेशन चैलेंज 2016 पाक्चुक चलगनी अगस्त 3 प्रिलिमिनरी राउंड नवंबर 3 फाइनल राउंड लोन ग्रैंड फाइनल नवंबर 22 कंपटीशन असी थाउंग की मनुंग मसागे रुंबा हेनबा मदि वाट पमयोसिंग मसागे नॉर्मल वेट थमदुना चुंग फिरल चाबा चांगमनबनी सरुक याबियु फर्स्ट पोजीशंस 1 लाख सेकंड पोजीशन 40,000 थर्ड पोजीशन 20,000 फोर्थ पोजीशन 10,000 फाइव पोजीशन 5,000 Osa, pain relief ointment. Khong naba, ok sikpa, tang sikpa, puna bising beda, sinabayarba, lisa puna putuk saba, Osa. Sangai ngari product sa putok chaba makal khudingi packaging tawraba ngari sing ahong bumanal da pangbigani ngari sing asi laboratory da thadana nutritional information yawbadam natana medical directorate ki food safety and standard authority of India ki ayawa piraba anamba ngari sing ni sangai ngari asi multi-sealer ni karigamba makal amatagi manam amata namloi free cardiac ambulance service Sky Hospital की free cardiac ambulance service हौजरे अदोमना करिगुम्बा थबाक नाबा सोरहोन बुवाबा अमसुंग वानथरपने चिंबलायों सिंह असी लैरगदी हार्ट अटैक ओइबा याय थेंथदना कॉल तोबिरो अखोइगे ambulance service number डी 8415938207 अमुकसोना 8415938207 terms and conditions apply Constipate सिजनबियु Constipate सिजनबना मनुंग सरबन वाइतबा constipation problem कोहन मंगमी इतन तनबा मनुंग सादब सिंगुसु कोहन मंगमी नोमदा तुमम दायदा लुबु लुबु साबा इसिंग ग्लास अमदा चामस अमा नत्रगा अनिदा थादरगा सिजनबियु Constipate ब्रेक मतुंग बात तराम नौचरी ग्रुप सेंटर लांगजुंग की उमुद्रागा तरेत सुबा मपो कुमोन गमरी लेनेना सेंटर असिगी लेखिद्रबा जवान सिंह अमदी मखोइगी इमु मनुंग सिंदा इकाय खुमनबा उत्पगी थरम मांगसी लांगजुंग तलेबा CRPF ग्रुप सेंटर द पांगथोक्रे थरमदुदा मणिपुर नागालैंड सेक्टर के IGP के विजय कुमार DIG ग्रुप सेंटर विक्रम सैगर असिस्टेंट कमांडेंट T उमाकांत मैते यावना सेंटर असिगी मकोक थंबो ऑफिशियल क्याना सरुयाके DIG विक्रम सैगर ना इमा लेबा की दमक थवाई थाखबा अथवा सिंगी थौना अदुना ngasi लेरिबा पर्सनल सिंदा एहनबा कथोपा ngambagi थौना अमा हाबली हाइके हम सदैव आपके साथ हैं। आप कल भी हमारे परिवार का हिस्सा थे, आप आज भी हमारे परिवार का हिस्सा हैं और आपके लिए जो कुछ भी ये बल और इस बल के सदस्य कर सकते हैं वे आपकी सेवा में सदैव तत्पर रहेंगे। आप हमें अपने परिवार का अंग समझकर और अपने आप को हमारा अंग समझकर आप जब कभी भी हमें किसी भी चीज के लिए पुकारेंगे तो आज इस दिन अपने वीरों को याद करते हुए मैं आपको एक बार फिर पूरे बल की ओर से यह विश्वास दिलाना चाहूंगा कि आप हमें अपने साथ खड़ा हुआ पाएंगे। Youth Unity Development Organization Yumnam Huidro Makhalakana Sinduna Handak Haidokiba Class 10 Amadi 12 ta Mark Wang na Panglopa Mayrising Opogitara Malaka Asigi Community Hall the Pangtoke Karamada BJP Manipur Paris ke Executive Member Kurazim Loken Yumnam Huidro Government High School ki Headmaster Manglemba Wangoi ki Treasury Officer Elratan Thonghong Lakshmi Nagar Panchayat ki Councillor MV Raushan Ali Nachingba Myoy Kayana Saruyake Tarunga Mari Lenana case Lokena ngasi mahirusin de ikai kumnago ulibasi makoy hona jamaldi loinana afaba angang putogoda mama pasingi chawraba thodang lai haba wapam kongdoke ay mamali na na suparu ay hono ko ay apo ko na ay 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 no ano hono na sa ko mari ya kila na ko na ko bhati ako lai paru ga ay handle ko hono ko ko bole ko ni usiyan Yaripur Government Aided High School Amadi Yaripur Government High School Ani Asigi School Campus da Powerhouse Substation Sabiyaro Haina Mahirisina Changsila Pakongjungda Thawal Police and Chathakiba Thawambu Yaripur Government Aided High School Amadi Jason Yanindaba Fundorali Changsili Pakongjunga Sida Club Organization Mera Paibi Amadi Mahiroi Pumna Mangna Mating Pangbu Hari Apunba Irebaki Mahiroi Sinpang Lob Amadi Desamna Punna Sinduna Manipurna Pre-merger political status Hanjinbang Amlaba Matanda Ngasi Manipurna Hakting Nariba Wathok Sing Asi Warashin Purapang Amgani Haiba Topic State Level Open Debating Competition Ama August Ki Tang Kuntra Matoida Johnston School da Pangthon Abasem Sakre
Marugo Pamukana Pizari. Houses single liver food park home as it have a horrible matanda Manipuri economy da or woman la lagari hana Minister Govindas Kodozamna High. Me Pablis Momokana Kurumzari.